Assalamu alaikum jama julbe wombe sivude fode ay mas yallo kala ko wontirdo e der aduna on mi torike ma partage anelan video ha o hewta duwa be mo hewtude on hare non konno mi mari ko mi yewtata jama on mi torike o mi jeji on immode o wakkilo den o saydo ala gisellu haton gini e ballal ko o saydo ala gisellu haton gini buri haton ginde e soutenance si mi mejitike mi yi bengu mabbe no jindude ni lagine no hollude wakkilare munde malgré wakkilare mabbe nen kadi jama on kadi ino notade kala ko be yeyi jama on moɓodiray wada yewtureji labade mede tori non Allah ɓen ko Allah woni wawɗo mo ronkata yo ittu ka bawgal makko o okka alaji sellulam en ala leaderjo wakkiliɗo tampuɗo fi politique falanaɗo jama mum teddungal ɓuri alaji sellu en heɓata on ka leydi men o sayɗo nini dow ala mi anda non ko aroyta kon mais mede tori non Allah yo Allah okko alaji sellu laamu fino wawira feppindinande leydi men ndi si mi mijitike mi ɓengu maɓɓe a jaali matu dalen no jindude nini ɓe yehi lagine ɓe hikkike yeeso ɓe inni ɓe ari fertagol laawol ngol tani yurmi ha feɗɗiti kerol population guinéen duwa immagol o sahay ɗo population guinéen ko o sahay ɗo duwa immagol wakkilo fino hettiren jullere laamude yo Allah non okku hajjali matu dalen duuɓi e cellal kanko kadi okka mawdi maɓɓe Elhaj Cellou Dalein Diallo duuɓi e cellal fi o laamu ngu hendoro ɗengu ɗi yawreji men ɗi wonɗen yiide kaleydi men ɗo no Moussa feƴƴiti kerol min noon mbeɗe yiɗi Alaji Cellou en personne mbeɗe yiɗi Alaji Cellou yarle mi ndaari mi mijitke mi tawi ala wawɗo ytude laggine nde tampere sina Alaji Cellou en ala kadi wawɗo suusuɗo ha hewti Alaji Cellou mais jama on no yawiti hara e onon maruɓe jawle molanade immode finance on Alaji Cellou fino laamoro ko ɗum ɓuuri on moƴƴande o sayɗo si on jooɗike hoore jawle mon nen Conakry on jokki haaji mon wallahi ñande ko on nisanay ɗum finance jawle moɗo nen on yii ɗi fermeture ji médiaji fof waɗama yehi ha ɓe nangi journaliste ɓe nangi politicien ɓe buy hande kadi caisse jeɗen vidi a wallindo mbuuli ka banque centrale a mara droit yaltingol to ɓuuri 5 millions nini kadi ko onon patron ɓe wona yahanede on yiiɗe e balle feƴƴunode patron ɓe nanganoɓe marine haysi ɓe yalti haysi ɓe hettike ɓe susta wolle konno ɓe nangira immode e finance o jawdi mon ɗi parti jano e ala hande parti politique e ala hande parti marro puissance mo laamu mum fewti ha hewti yefdesi immoɗen finance en parti o mo laamu ko ɗum imare komi yewta jama o sa yetti jawdi mani a walike hoore mayri ɗo janggo a nisana onon no wonɓe ƴettude ɗi mbuuɗi maro yaka banque on hoore mawnulo par ce que siɗon walliniri toon ko gouvernement ɗi on ƴettude si gouvernement ñamima mbuuɗi ma jattima leydi ma jattima terrain fus a wata ala ko hollitoyɗa par ce que ɓe inni justice o wona e bussolon justice o hande ɓe waɗi jullere nden justice o woni hande jullere maɓɓe ni ɓe jooɗi e hoore mayre ɓe wadde kala ko ɓe faala mobilisons nous donc pour le grand combat qui nous attend ko ɗum mi wawata innugol par ce que nini banque centrale ko ma himɓe ɓe hettan mbuuɗi maɓɓe an a wallindo 1 milliard e nder banque ɓennama ko 5 millions wawata yaldinde mettu ɓuuri ɗum so ƴetti noon ɗi mbuuɗi mon ni on financier parti politique on parti on laamike oyi lanɗo on laamike o yimmike na o fen pinane on fof muɗum ko minen duwa on yewtude gonga yo immo o wakkiluɗo soutien on parti politique on soutenen ko hande ko Alaji Cellou laamu no uuri en nini ha feƴƴiti kerol mais jama no faible a très bien ɗo yo Allah okko Alaji Cellou laamu okka ɓengu maɓɓe duuɓe e cella okka ɓe kamɓe kadi duuɓe e cella no wawirten hettude leydi men ndi